Ассалому алейкум, дӯстони азиз, апаҳо, хоҳарон, бародарон, кадоми канали моро тамошо мекунанд. Душанбе сити, раҳмати калон, бародарое ки дастгирӣ мекунанд канали моро. Чуноне ки мо ҳар рӯз дар шаҳри Душанбе хонаҳои нав мепартем, хонаи фурушӣ. Имрӯз ҳам омадаем ки бародаро як хона навор гирифтем. Хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, стари аэропорт, кӯчаи ҷавонон, 19-ум гузаргоҳ, хонаи 6. Хоб дӯстон, нашод реклама дар номерои админ дар болои экран занг мезанен. Нашод кадоме ки хонаш аз Душанбе берун аст, метавонед дар ватсапи мо партоен суратҳои хонара, мо ҳатман реклама кардан кӯмак мекунем. Хоб дӯстон, обуна шавед дар канали мо. ҳар рӯз хонаҳои нав, хонаҳои ҳар гуна зебо, хонаҳои арзон қимат мепартем, мебинем дӯстон. Хоб, хонаи навбати мо девола ами сар меша дӯстон, инаҳа дарвозаш, ин хонаш отдельная, ин хонаш ҳам сёмка мекунем, фардо мепартем дӯстон. Хоб, то ина мисна мешава деволаш, ҳамиҷа маҳкам мешава дӯстон. Ина хона ҳар диша як ҳастай, уша отдельный видео мекунем дӯстон. خب نیا کنید راه پولنی اسفالت های پیش خونه خیلی بروچات که زده گیای بسم الله الرحمن الرحیم می‌داریم با درون خونه. خونه ریمونتش 100% تیار کرده شده است. خب دوستان سر میکنیم. اینا اونیوالنیک او هست، داکمنتوی خونه همه طوری سویت هست، آبشی حوالی 3 سوتیق، کانالیزاسیا داره، گیر با گیر زبور цемент بلوک، خونه با کیرپیچ ژونی پخته ساختگی شده، نیمش цемент بلوک. خونه دوشونه پلوس پادوال داره. از می‌دونیم درونی خونه پولنی گپ میزنیم، معلومات پراشه میدهیم دوستان. خب یکم پادوالا میبینیم برادرها. پادوال سفید کردگی تمام. خب подвал сафед кардагай, стяжкаи такшир кардагай, болоамаш монолитай. 9 дарозиш 9.22 ба 3.92 36 квадратай дӯстон. Акошка нав ремонт кардагай, хона тоза ҳамаш. خب برادرایی که می نویسن درازی خانه را پهمیش قطعی کوادرات چه گبزه، ما هر یک ویدیو مونده گب میزنیم تا آخری ویدیو را تماشا کنیم، همه معلومات پره را ما هر یک ویدیو دا میتیم. خب درازی خانه می شود 12 پهمیش های، درازیش 10.50 10.5 بگیم. خانه подвалش قطعی آبشی 3 етаж، قطعی подвал اگر 3 етаж حساب کنیم 260 квадрат мешавад дӯстон. обши 9 дар хона, 9 дар хона, холам хона ҳисоб кардагем. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. خب دوستان، این خالای خال 5.18 با 5.33 квадрат ча гуфтем уже.
общий 260 квадрат. И хола хона ҳисоб кардагиам. Мақсад метавонам ки инҷа ранги хона, разведка, телевизор, антенна ҳамаи хонош баровардагиам. Натяжной потолок, отопление, теплый пол нест. Канализация дорам. Хоб дӯстон, ҳама полош ламинат, ҳама хонош обои задагӣ, ремонтш тоза. ҳозир якум хона сар мекунем. Дарош ҳамаш як намуд. Як ранг аст дарош. Хоб ин як хона 3 ба 5 18. Отрезай тарафи ҳавле. خب با سیمگی خونه میدونیم دوستان. سیمگی خونه 490 با 43. اینجا در دوره جای کухня میشوه. ایش بالاش هم که سفید کردگی ابوی زدگی. خب دوستان وقتش در گفتگان تای همین خونه که دیدستین گاراژ بودگی محکم نکردین گاراژا حاضر رنگی подвал موندگیان. نه лестница میشوه پایان سویت هم گذروندگیان. پایان میره خیلی подвал ایمینا همین کوادرات همین خونه قطعی تگدا подвал دوره. خب اینایی درونگیش کухня میشوه. کухня 12 квадрат. Полный джой кухни гарнитур разведка. Кафе хамаш задагия. Полуш ламинат. دیگری خونش 57 با 390. ایشان خیلی натяжной потолок. Фигурный. Як треза, трафи берем. И хонаш ба худаш душевой дора марудара, ҷои туалет, ванна ина ҳамаш гирбагирд. Кафель сафед, болош натяжной пластик. Туалетша мечаспона. Изражда нест туалетш. Найда андарда. Ой, туалете. Замини бигим. Қати душевой. И тай лестница ҳисоб мешава. Болоки лестница аст. Неҷа бу гардеробчаи ман дар дорам. Хоб дӯстон мебараем ба дуюму шона. Дуюму шона холош 5.23 ба 6.65. Холаи хона ҳисоб мекунем ирам. Як хона поён бигем, як хона инаи боло. Холора хона ҳисоб мекунем. Хоб. Ина натяжной потолок задагия болорам. Се трезаи калон задагия пеши ҳавли. Ина дӯстон.
Аякам ҷои гардероб сар мекунем. Гардероб хоб болорам боло 5 дар хонай. Поён гуфтем ки 4 хона, 2 туалет, 2 вана туалет. Поён боло 5 хона, 1 туалет. Хоб дӯстони на хонае ки бисен 382 ба 5.6. Ишам хеле потолоки ранги хонаи дигараш. Амбои задаида ҳамаш пойдаи. Дӯстон, сеюмин хона, хонаи сеюм 382 ба 5.6. хоб даруни хона да як хонаи дигар ҷои детский. мақсад нигоҳ кунед ҷа метавонед ки калонтар хӯрава иҷа буда фарзандотон бародаро иҷа отдельна бахча душевой дорад. хоб ранги квартира кадаги хонаш 12 квадрата имҷа болошини хеле натижаи потолок. ина бахча гуфтем ки ҷои душевой дорад. туалет ҳам мешавад дӯстон, зирашда нест. турбош ҳамаш бовардагӣ. хоб ремонти хона хеле тоза. хонаи хирон 3 ба 5.23. шам хеле натижаи потолок ранги сафед қати. амбои задагӣ ҳамаи хонода антенна розетка бровардагӣ. инҷа ич тарафи ҳамла мешавад. хоб дӯстон ози мефароем ба ҳавли нарх навои хонара мемонем. номрои соҳиби хонара мемонем. занг мезанем. чизе ки нафаҳмидин маълумоти пуррара соҳиби хона метиҳад бародаро. хоб бародаро як бор дига такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи шомансур, стари аэропорт, кӯчаи ҷавонон, гузаргоҳи 19, хонаи 6, 3 сотих замин, канализатсия, кирпичи хона ба кирпичи жони сохтагиад, цементблок, ардалаш. хона паҳмиш 12 мешавад, дарозиш 10.5. обши 260 квадрат, подвалу якм дим хати обши 260 квадрат меша. 9 дар хона холо хати 9 дар хона, якм этажда 4 хона, 2 вана туалет, кухня якта, дим этажда 5 хона, 1 туалет вана. хоб
нархи хона $140,000 бародаро бо савдо меша муомила дора. номерои телефон 935 55 00 72. як номери дигар 918 21 45 67. хоб дӯстон занг мезанен, кадоме чизе нафаҳмид метавонед дар номерои соҳиби хона занг занен, маълумоти пуррара метиҳанд. лайк монед дӯстон, кадоме дар маъқул шуд обуна шавен. ба наздикӣ ҳар рӯз видеои нав мепартоем. хоб раҳмати калон.